Era la presentación del programa de actividades turísticas de otoño 2010. Entretenidos en esta época del año, además, y bueno. En el momento que le echas las hojas hacia atrás, ves esto y automáticamente ya, sin mirar, vas al centro. Ya te vas. ¿Este sensor? A ver, Ofrece muchas posibilidades. la presión ahora me voy y vuelvo ya. Sí, no, porque además hasta el 15 de agosto es tan característico de la actividad y colores del otoño navarro. Aún quedan, es verdad. Sí, sí. Ahora después trata de difundir y de potenciar un turismo activo y sostenible que contribuya a La presión ahora me voy y vuelvo ya. Sí, no, porque además hasta el 15 de agosto es que yo estuve trabajando. Digo, la de verdad, 150. Turismo badakizute guretzako dela sektore estrategiko bat, ez? 2016tik ja erabaki genuen guztion artean gobernu, unibertsitate, enpresa eta turismo oso estrategiko izatea, ikusten dugu aukerak asko daukagula gauzak oraindik hobe egiteko, azken urte hauetan egia esan kopurua, bisitariaren kopurua eta baita ere zenbat gaba pasatzen duten Nafarroan handitu egin da, baina uste dugu aukera daukagula. Nola? Ba bereziki saiatu behar garena da bisitariak urte osoan zehar, ez ekartzen Nafarroa, ez bakarrik udaran, ez bakarrik eguna proposetakoan, baizik eta udara urte osoan. Orduan, udazken eta udaberriko kanpainak egon gara egiten urte hauetan, eta orain justu aurkezten duguna da udazken honetako kanpaina. Nafarroa asko dauka erakusteko, asko dauka emateko, ez bakarrik paisajeak, ez bakarrik gure natura, ez bakarrik gure kultura, baita ere gure gastronomia, baita ere gure jendea, eta baita ere kasu honetan gure misterioa eta gure enigmak, ez? Eta hori toke hori saiatu gara sartzen kanpaina honetan.